Joseph Kikmanes Tiao Inada Jessica Kikmanes Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Hoy aprenderemos lo que son los antónimos. Yang tahu apa ya? Bad, lagu, kelen, or, bad, kelen, in, aku, iya, aku, not, in, aku, la, ijil, na, ijil, dentro, pasna, fuera. Nene, noshi, nene, pequeño, noshi, grande, nene, noshi, sis, chituk, sis, frío, chituk, caliente, sis, chituk, chumbel, komol, chumbel, lento. Rápido. Chumbel, komol. Kaknal, yalam. Kaknal, arriba. Yalam, abajo. Kaknal, yalam. Suave, duro. Uhur, kis. Setengah leve asubin an. Aktivitas dari aktivitas bagian tulang kambal.